Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li seranserê cîhanê hûn hemû bi xêr hatin Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja ez û hevkarê xwe bi rêz Sîraç Kirici îşev bi bernameyek taybet bi we re ne. Hûn dizanin piştî 4 rojan li seranserê Tirkiyê û li Bakurê Kurdistanê hilbijartinên heremî wê pêk bên. Li gel partiyên Tirkiyeyê sê partiyên ku Kurd in û li ser Kurdan tên hesibandin dikarin beşdarî hilbijartina bibin. Partiyên ku di nava wan de bêjeya Kurdistan derbas dibe ji ber gelek sedeman nikarin beşdarî hilbijartinan bibin. Bêguman wek her hilbijartinan di vê hilbijartinê de jî li hin bajar û bajarokên Kurdistanê kesayetên serbixwe jî xwe wek namzet nîşandane. îşev ez û hevkarê xwe bi rêz Sîraç Kirici bi vê bernameya taybet bi serokê giştî Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi rêz Mustafa Özçelik re nirxandina hilbijartinên sî û yekê adara 2024 ji bo we temaşevanan em ê bikin û her wiha dîtin û perspektîvên Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji ber pirsê yekemê partiyê bibihîsin. Hûn jî li ber ekranên xwe bi pirs û şîroveyên xwe beşdarî bernameya me bin û bi me re bin. Dubare hûn bi xêr hatin Çarpel Medya. Fermokek Sîraç. Spas Rozaxan, êvarbaş temaşevanên hêja. Li ser navê rêveberiya Çarpel Medya ez jî silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. îşev mijarên me gelekin wek hevkara me Rozaxanê jî got tifaqa neteweyî rûdanên li Başûrê Kurdistanê û hilbijartin. Mijara me sereke mirov kare bêje ku hilbijartin e. îşev em ê mijara hilbijartinê bi rêzdar serokê giştî PVK binirxînin. Ev 30 salên vê taliyê li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye tekoşîna azadiya Kurdistanê bi dest xistina mehfê neteweyî û xwesekên xwe her di demokrasiya Tirkiye de fetisandine. Tekoşîna bi dest xistina mehfê netewa Kurd bi xwesekên demokrasiya Tirkiye tenê bûyê hilnagire. Ka gotinek me Kurdayê ye dibên ji bo xelkê diçe mehsiya, ji bo xwe diçe kûsiya. Gelek caran di hilbijartina de em dikevin wê pozisyonê. Ev bêguman sedemên wê hene, sedema sereke lawaziya eşmendiya neteweyî, tunebûna tifaqek li ser bingeha statû û mehfê milletê Kurd. Di hilbijartinê de her carê Kurdan mecbûrî ji nav du xeraba de mecbûrî yekî dikin. Ev jî ji bo milletê me, ji bo gelê me yan ciyên mixabiniyê ye. Di hilbijartinên sîvyekê aderê de Rojava Tirkiye û partiya wan pir eşkere û vekirî ye. Stratejiya wan a sereke milletê Kurd ji rojeva wan ji xwesekê wan neteweyî çawa kanin bi dûr xînin hemû stratejiyê xwe li ser wê avakirine. Wek tedî êdî em wek bûne gopala partiyên Tirkiye her carê wexta pêwîstî dibe nêzî me dibin, pêwîstî dibe sinyalek didin guhertinê çêbi tiştê din. Ev jî ciyê xemgîniyê ye. Niha aktuel li Tirkiye demê hanê nivîskarek tiştekî xweş gotibû digo wexta tê hesabê wan berê digotin Kürt Mehmet biçe nobetê, anka jî tê hesabê wan dibe Kürt Mehmet biçe ser sandoqan. Ev ciyê xemgîniyê ye. Belê Kürt bira biçin ser sandoqan. Lê ji bo çi û ji bo kê? Bêguman bersîva ev tiştana hemû bi girêdayî bersîvên rêzdar serokê giştiyê PVK ye. Rozaxan ez dibêm em gazî mîvanê xwe bikin û dest bi bernama xwe bikin. Belê.
بخير هاتي برئيس مصطفى الشليك. تنگرتیه قرتية. gelek spas Rozaxan, spasiya cenab-ı te, spasiya kekesîraş dikim, spasiya ketkarên çarpel medyayê dikim û rêz û silavê xwe pêşkêşî hemû temaşevanên me dikim. û spas ji bo ku ام نوروزا پیروز بکن هرچی قص 21 آذار نوروز لیم وی هفته وقت هفته نوروز ده حسبینن ام نوروزا وجدی جام پیروز دکن هم بخیر هاتن Newroza we jî û Newroza gelê me jî pîroz be. رێزدار مستەفا چێلیک ئەم دەست بە سوحبەتا خوا بکن و ez ê pirsa yekemîn ji cenabê te bipirsim. PVK di roja 23 vê mehê de deklarasyona xwe ya hilbijartinê ji raya giştî re parve kir, eşkere kir. Em dixwazin yek cenabê we derbarê helbesta PVK de me agahdar bike. Lêberî wî ez dixwazim tiştekî din ji cenabê we bipirsim. Beriya wê jî bizanibin gelo ji bo hilbijartina wek PVK hewldanê we çi bû, kî hat serdana we hûn bi kêr peyivîn û kîjan partî û dezgehên dina ji wer pêşniyara anîn hûn hinekî berî pirsa ku deklarasyona we çi nivisandî we çi biryar girtî we çi eşkere kirî nine berî wê hûn behsa wê pêvajoyê bikin ku em kanibin ew ê fehm bikin yanî ew pirsa xwe fehm bikin. Fermo birêz Mustafê Özçelik em cenabê we gudarî dikin. Lê var baş belê hilbijartinê sî û yekê adarê hilbijartinên îdareyên herêmî helbette di rojevê de ye. Me wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê hîna di gava ku me partiya xwe di meha îlona 2023 de me ava kir piştî wê me bi çerçeveyekê esas bi raya giştî siyaseta xwe parve kiribû me gotibû vê carê em bi rêbazeke nû em hilbijartinên herêmî binirxînin û em rêyeke nû bidin ber xwe wek çerçewa giştî jî me bangî partiyên siyasî û tevger û grûpên siyasî û dezgehên sivîl û helbette kesayetên qebûlbar me ba gişa kir ku werin em namzetên xwe bi hev re tespît bikin û em şaredariyên xwe bi hevdû re îdare bikin. Em bi ser vê gotarê em derketin pêş. Biya me ev gotareke nû bû, rêyeke nû bû. Armanca wê jî ev e ku fikra wî, siyaseta wî, dînê wî, mezhebê wî, karê wî, fikra îdeolojiya wî çi bila bibe ew ên ku li ser bernameyek maqûl ku daxwazên acîl ê milletê Kurd tê de ye û rêvebiriyek ku şaredariya ku pir zimanî, pir lehçeyî, pir kulturî û rêzê li hemû dîn û mezheba bigire, li hemû pêkhateyan bigire, mafê jina, mafê genca, mafê zaroka, mafê îxtiyara, mafê kêmendama di bernama xwe de bicî bike û şaredariyek ku ademî merkeziyetçî, nemerkezî û demokratîk li ser wî esasî ki bimeşînin me li vê çerçevê de me got werin bila partiyên siyasî û dezgehên sivîl em bêncem hebo kesayetên qebûlbar em hevdû re namzetê xwe tespît bikin. Em mesela tespîtkirina namzeta ji sultaya ji tehekuma partiyekê an di navbêna du sê partiya bi ayekî veşartî neşefaf tên tespîtkirin em ji wê çerçeveyê derxin. Werin em rûnên û bi rastî jî vê tiştek me gotî vê çerçeva ku me gotiye êge partiyên siyasî û dezgehên sîl hevdû bikin werin em namzetê xwe bi hevdû tespît bikin. Ji bo vê me bangî raya giştî jî kiribû û em wek partî melgel xwest li gel destpêkê li Amedê li gel wek dizanin 98 dezgehên sivîl ku platforma piştgirî û
پێشتەبرنا باژێر ئاواکردن me bixwast wan re ewlî danûstandinê bikin û me hevdîtinek wek nûnerê wan Rêzdar Mehmet Qaya ku serokê Detesayê Odeya Ticaret û Sanayiyê melgel wî ev hevdîtin kir. Rastî vê pêşniyariya xwe me bi Cenabî Yurpar vekir pozîtîv dîtin. Hîna di meha cotmehê wan de bû 2023. Paşê meclîsa me piştî biryara xwe zelaltir kir. Melgel PSK û li gel Haqparê hevdîtin pêkanîn me vê pêşniyariya xwe ji wan jî bir. Dubare carek dî em li Diyarbekir bi Rêzdar Mehmet Qaya peyivîn ku me got vê pêşniyariya me wek nivîskî jî û pêşkêşî platforma Amedê bikin a dezgehên sivîl. Ev fikra me bi giştî esas pozîtîv hat dîtin, fikrek rast bû. Hindek partiya digotin ma çawa wê bi vê dezgehên sivîl û partîn bên cemhev vat dezgehên sivîl ji her yek nêzî partiyekênin mere gerek wek partî bên cemhev. Me jî got li cihê ku navêna partiyekê du partiya de bi awayekî ku ne diyar e bi çi rengî dimeşe ev dibe yani namzet çawa tespît dibin me got werin bilaqe kîca dezgah nêzî kê jî dibe heger li şîna ku du partî sê partî çar partî veşartî bên cemhev bila bi sedan bi dehan dezgah û partî û kesayet bên cemhev em hevdû tespît bikin. Wê çawa hem ew şeffaftir be, demokratîktir be, maqûltir be. Em ser ve rêvaza xwe meşiyan yani wek me got esas platforma Amedê wek fikir wek siyaset ev awa me gelek pozîtîv dîtin. Li em hevalê PSK û hevalên Haqparê jî me hevdîtin kirin. PSK digot em partiyên siyasî divê ewlî bên cemhev. Em li gor wê em bimeşin. Hevalên Haqparê jî digotin vay Haqpar beşdarî bi hilbijartinê dibe werin em ser navê Haqparê em beşdar bibin em ew bikin. Em jî li ser vê rêvaza xwe meşiyan rêvaza me rast jî bû. Hindeka digot ev rêbaz zehmet pêk bê. Lê mesele ne zehmetî û ewa wê a mihîm wek fikr û siyaset em bi çerçeveyeke nû em derxin pêş milletê xwe bira kes xwe li ser milletê me ferz neke destpêkê jî de û bila namzet hebin jî bira bi awayekî maqûl êke bi rastî jî kesayetekî ji wî bajarî tê naskirin qebûlbar bin û li ser wê çerçeveya me danî mixabin di vê pêvajeya xwe de em ser neketin di mesela vê avakirina vê platformê me ji bo bajarên Tirkiye jî me got werin em platformên herêmî yên bajaran eva bikin wek nimûne platforma Kurdên Stenbolê, platforma Kurdên İzmîrê, Kurdên Antalyayê me got bira ev platform rûnên û di nava xwe de ev mafên ziman û kultur û mafên demokratîk yên Kurda bikin wek çerçeve û wek aliyekî li wa derna tev bigerin di vê siyasetê jî de em negihîştin armancê. Çaxa em nagihîştin armancê neyê mane ku siyaseta me xelet e. Maalesef partiyên siyasî her yek bi aliyê xwe dikişînin her yek de çerçeveyek teng li meselê dinerin. û piranî demê hilbijartina de her partiyek dixwaze belediyakê an dema hilbijartinên parlamentoyê dî parlamenteriyakê bi dest bixin siyasetê ser wê dimeşînin. Em bixwe wek Partiya Alperazên Kurdistanê me xwe ji vê çerçeveyê azad kir. Me got derdê me ne wek kalamê hinekar bazariyakê bikin em ê rabin hevdîtinên ku veşartî û sibê du ro êdî hezar tuhmet li ser ewa bin me got bir her çi vekirî be şeffaf be û namzetê maqûl derkevin ne mühim e ji kîja aliyî jî a mühim em li ser wê bername daxwazên acîl zimanê Kurdî bi zimanê perwerdê bi zimanê fermî em bêjin navên bajara û navçeyên êk û Kurdî dîsalê vegerin û di mesela navê Kurdistanê xedexeyê li ser wê bê rakirin cihê mezelên Şeyx Saîdê Kal, Cê Seyid Riza, Saîd Nursi û hemû rêberên Kurda ciyên ku mezelê wan ne diyarin bila vana bêne eşkere kirin. Ev daxwazên acîl ên Kurda me got bira vaya li ser vê bername û belediya ku bikaribe rastî jî bawayekî demokratîk şeffaf bê rêvebirin û ji gendeliyê ji hemû ewên xerab dûr sistemek demokratîk şeffaf bi ev nahat qebûl kirin ev nahat qebûl kirin newê manê ku em ê dev ji vê siyaseta xwe berdin fikra me rast e demên pêşî de em ê hel ser vê rêbaza xwe bimeşin helbette mesela tifaqa jî de
ملی نری یعنی اف آرمان جامعه پلتفرم آواکنا پلتفرم کبیر رنگی بود او پیک نهات حوالین حق پاره دو گوتون ورن ام سرناوی حق پاره بشتار بن تجربه ما حوال حق پاره برجیده هبو 2023 ده هلبجارتنا پارلمنت و یا 14 گلانه ده ما وگاوه دانوسنده ملگل حوال حق پاره هبون جبر اوان بتو اوای هفت 8 سال خو ندام بر تو هفکاری و خباتا ما جی گود به چاغم اتفاق نکن امکان پشکریه بدنوان رزدار دوزگین قپلان سروق که حق پاره چاجمر نامه اکشانده بو گوتو بو ورند وی هلبجارتنه ا 14 گلان پشکریه ما بکن بلا اف دسپیک جبو اتفاق ملی دموکرات پشتی هلبجارتنه ما جوی چاغا هینا پاکا و نکروی چاغا نامج پاکیجر صدقات افگار جرچو ما هر داجی ما گل سر چاوا باشه ام دکارن پشکریه می بدن حق پارش بو که دسپیکا اتفاق ملی دموکراتیک ما هلبجارتنه 14 گلان 2023 ده ما پشکریه حق پاره کرد لی مخابم پشتی هلبجارتنه حوالی حق پاره جبو اتفاق دموکراتیک او نامه اکشانده بون لگور وی تب نگریان نهاتن نگوتن که ام وی خباتی او بکن و هر وها داخیانی اخوی پارت مجلس پارتی ده چا بحث هلبجارتنه کرن بحثا پشکریه مج هیچ نکرن سپاسیاک جی نکرن حتی الهنک جیاشی گوتن تو وانا دنگی خوش ندانمه البته وانا وک اصول نراستن و نخوشن پیوندین ملی دموکراتیک ده نش شوین راستن ام دیساجی و پارتی آلترازین کردستان سیاست خال سرواتش نینی ناکن حق پارج پشتی هلبجارتنه جی روژه که نهاج بود اتفاقانه تاوی که ام بجیبینن حتی اف هلبجارتن نیز بون دما هایلون دما کنگرا آواکرنا پاوکی ده هاتون گوتن کاش بو هلبجارتنه دیسامه بکن مجیگو بنارون هر عین تشتی تکرار دکن دوزا ملتا کی نه مثلا هلبجارتنا تنیه ام دیم ورم اتفاق ملی دموکرات آوا بکن اولا حق وارد بی وارد فکروانی او هنن بآمه غلطه يعني 19 ساله خنادم بر تو هفکاری و هفخواتا ام چاد بجیم ورنج بو تشتر روزانه جیم هفدور کار بکن ادبه موازاتن جبو تشتر روزانه هگرم هم کار بکن چاچمام جدانن فکر گلک بالکش و غلط او دکن و زانم ملت دست دکارن او بکن دکارن جبهه آوا بکن برای کنگره آوا بکن به کرتایی ما به چرچوه ده ما به حوال حق پاره جیره ما لیناری هر سروی خود مشن یعنی ده سیاست ده جبوک به حور خوات ریاک پوستی و نکرن لیدی ساجی ما ام ویا ناکن وک او که سبب که پیوندیه ما تایم بکن ما اتفاق نکر لیب گشتی ام گیشت و آرمان انجامه که مجلس پارتی آلترازین کردستانه چند روز بری دکلراسیون خوشی درخواست دکلراسیون ده مبزلالی گفت وقت پارتی آلترازین کردستانه اما به تو پارتی ها اتفاق نکن و اما دنگ خوب بدن نامزدن ولات پرور دموکرات که استاتوی سیاسی ملی جغرافی جبو کردستان ده پارێزن و داخوازن عاجل ملت کرد خن برنامه خوی هلبجارتنی اما دنگ خوب بدن وان ها سیاست ما سروی خطه دمشه و دکلراسیون پارتی آلترازین کردستان جی جبر که در حق هلبجارتنا دکلراسیون یکم بو ام نه ما پارتی دانیه و جار یکم ما واد دکلراسیون سرناوی پاوکی آماده کردیم ما هنا برفرهتر کرد یعنی ما سیاست خوی گشتی و دوزا کرد و کردستان دم چاولید نرن ام هلبجارتنین پارلمانتوی چاولید نرن هلبجارتنین حریمی هم چاولید نرن و وی هاوی ما دکلراسیون که نه باش بو هلبجارتنی به دور و دریج ده وقت ربازه که البرمه به آماده کردیم gelek spas Bezdar Mustafa Özçelik. Rozda خان فرمو. کسی راش ببورن او پرساوه بشادی هفدیتنین که مکرنه خیندی که ملگل پسکه و حق پاره و دزگاه سویل دیار بکره او کرن میردین جی حوالی ما دورو برک برفره ین دزگاه سویل هنک پارتیا جی هفدیتن کرن و براستی وی پروژه که ما دانی بو ورن ام نامزد خوب هور تثبیت بکن باجار خوب هور اداره بکن پیشوازی گله گرم لحاظ کرن میردین جی دیار بکجیل باشارین دنجی هر وها دم پارتی سردان پارتیا مکرن و که تاوانی هلبجارتنه
لآمد سردان پارتیا مکرن که و ام دخوازن ده هلبجارتن آده که هون چجمه دخوازن یا جمرد بیجن و ام دخوازن هون پشکریا مبکن ما جیوه پارتیا ولد پارزن کردستانه ما او دکتر چرچوه کنها ما گوتی بنویسکی ما داوان ما گوت ام دخوازن دزگاه سیویل پارتیان سیاسی ورن ام هفدر نامزدی خود تثبیت بکم نوا چرچوه بنویسکی تسلیمی وان کرد و مجموعان خواست که هون جی بنویسکی برسیوانه بدن اوین دم پارتی ریوبرین وان پاشل حوال مگاریان بنویسکی تو جواب ندان لگوتن ام نها مخباتا خود دست بکریه ام دخوازم و پشکریه ام بکن بس دیالوگ وی هاوی ده ناوی نامه در واسویه ام دخوازن رای گشتیجی بزانه بن ام بخواه و پارتی ولد پارزم کردستانه البته که ام لگل همو آلیار دیالوگ ام جیر وکرینن لی سیاست امجی مجارکه ده زلالو که ام تجاری پیل اوی خواه پرنسیب خواه ناکن ام تجاری پیل شخصیت خواه سیاسی ناکن جبو بلدیا که جبو پارلمنتریا که ما دوجی اوی سپاد کریه و ایروشی ام سروی ری بازا خانن و ام براستی جی وی گلک شاش دبینم که یعنی دم پارتی ویا غلط جی جبو برجوندی خوب کارتی دخوازن یک پارتی al دورا خوب جوینه و جار جارا وقت دخوازه تشنا بده و به مسئله دلیزه لیدوی پارتیان باکوریان کردستان خونه خنوی حالی که کامه بلدیا که بستینه نا از بلدیه نادم و از اندام مجلسی بدم و یعنی بازاریا کنی که شخصیت سیاسی جی راستی رنجیده ده که پارتیا دوی ام درسه جوی مسئله درخن وقت پارتیان لباکوریان کردستان دوی ام اول بزانه که ام جبو دوز آزادی یا کردستان بریکتنن ام سروی اساسی پیوندی خواه جنوب بهونن و دوی ده هلبجارتنا جیده ام مسئله راستی جی ارزان نکن ام لسر پرنسیبا البته همو دیالوگ و هفکاری دبن لی همه مسئله بس جبونا پارلمنتریا که و بلدیا که دوی ام ریجت شوارج ایروپیو دوی نکن ام هینا هستیار بن گلک سپاس رزدار مصطفی یوزچلیک روزا خان فرمو بله مهر بردوام بکن برز مصطفی چلیک از خوازم پرسکدن جواب بکم دوان روژن داویده هم دبینن پارتیا ولاد پاریزن کردستان هم اکتیفتر دبینن نمونه پیوکیل آمده و استانبول چالاکی هشته آداره روژه که آداره لباتمانه الآمد مردین باتمان وانه استانبول چالاکی بیرانینا حلبچه لباتمان مشاش بو نوروزه استانبول شوا پیروزباهیا نوروزه لدارخست الآمد پوکه پسکه و حق پاره شوا بیست آداره بمشکه بمشالیان به هفدور نوروز پیروز کرن اما ها بپرسنگلو اف خبات جبو پوکه نشانه یا پیواجویا که نویه هندکارن ده درباره وان خباتان و خبات انگشتیین پوکه ده و روشا یاسایی یا پوکه هنک آگاداری بدن و دوران بردوام بکن بله بله پارتیا ولاد پارزن کردستان فرقیت آخوا یک لبیرو باوری و هشمندیا نتوانی نشتمانی خودی در دکوه و لسرویر بغازی بریکتیه و هر وها ام پراتیکا خوشی ده ام اثبات کن که ربازا نتوانی نشتمانی دوی ام بکاربن بگیجن گلی خواه و ایرو او سیاستا که لسر ناوی کردات کرن لی راستی هشمندیا نتوانی ضعیف دکه دبی لجدر ویوی ام بکاربن ربازا ملی دموکرات بدن پیش پارتی ولاد پارزن کردستان وهشمندی خواته خود که راست ما تایبتی مهاداره ده هندزان مهادارش بو ملت کرد گل کردستان مه تیر تجیب هر های خوب خوشی و نخوشی خواه ده مهاداره ده پارتیا ما پنج باجارانش بو حلب چه و الباتمانش بو بیرانینا ملامسا بارزانی نمر و هر وحاج بو نوروز جیل آمده و لدیار بکر ما چالاکی و شاهیل دار خستن اوا نشانه و یکی که پارتیا ولاد پارزن کردستانه لباکور کردستانه هیکل اساسی یه خطا نتوین اجتماعیه لحمو کدا ملت ما دوزا ملت ما خواهی در دکوه و دخوازه ویا تمید روژه وید بهله امیج ایروپیو شیده و پارتیا ولاد پارزن کردستانه
دسحد ناوا خلق خدمه بخوازن و خبات ماشینن جبو نوروز جیده ما پیشنیاری جوالین حق پارو پسکر برکو ام حضور نوروز پیروز بکن و ما به آوه شوه کنو به مشالیان لآمده ما نوروز پیروز کرد ام دبیجن پارتی والپرزین کردستان چاوا که به آوا کرنا فرق خو نشان دا به برنامه و سیاست و هلوست آخوی نتوین اجتماعی فرق خو نشان دا دید ناو خبات جیده و خبات فرق خو نشان بده و دوی ام پارتیک اکتیو پارتیک که به کدا گنجاو و جنان و کدا همو پیکاته باکر کردستان هاتی هناندن دوی ام ویا گرسهی بکن ایرو وقت پارتی اول پاریزن کردستان آرمان جامعه سرکه یک جه اوه و ام دخوازن دی وارده دروش پیشیده همو اندام ما وه شیاریه وه شمندیه و وه حسیاته تبگرن وقتی آلیه یاسایی ده هندزانن yani devleta Türkiye bir taybeti 6-7 sale daviye nahilen partiye nu bir taybeti bir nave Kurdistan'e bir avakirin o partiye bir nave Kurdistan'e hatın avakirin parti Alparizin parti Azadiya Kurdistan'e o çend partiyen dinin der hakivandı dozagırtın evakirinin gava ku paku tedeka tevgere yekitiya xo avakirin o nave xo partiye kanu gotin ame parti Alparizin Kurdistan'e avakirin جبو عالیه یاسای جیده وک پراتیک وک جبو ریاکین حسانتر به گوتن امی کنگرا پاکه بکن کو ناو پاکه می بگهرن امی بکن پاکه وک یاسای موانی کر نها پارتی الپرزین کردستان اصلی خود لگور قانونا پارتیا یاساییه پاکه ناوی خو گهرتیه لی جخیندی ناو گهرتنه پارتی الپرزین کردستان به برنامه خو به دکتراسیون خو به ریباز خو به املام خو پارتیا کنویه و یاسایی جی لی سردوزگر محکمه بلند ایارگتای نهاد وی وارد آستنگیا در ناخواز ناوی پاکه قبول بکه آستنگیا در دخن من نهاج بو محکمه بلند یا قانون بنگهین ما سریله دایه ما گویی که دوی اف آستنگیش هوری رابن اف نه حقوقین نه قانونی نجی دوی واریده او آستنگیان که یارگتای لبر مدرخل محکمه سردوزگر محکمه بلند بری مدرخل دوی جوتی رابن جبر که تو علاقه قانون جتون کیفیه هند زانن سردوزگر محکمه بلند یارگتای جدستی به محکمه قانون بنگهیج بگیره yani evanji godarnak ki muhabin revşa Türkiye jek je evli eml ser rebaza xodmeşin parti Alparizin Kurdistan ve partiyek yasayî meşru fiili و بی‌تعاطیا سیویلی دبرخوا بی هاوی خباتی خوا دمشینه آستنگین یاسایی لهمبری مدردخن لامجی البته جبوک وانه هم بکاربن برطرف بکن آیا مجی هنن هنک پلانی می بوجه جی هنن لی امی همبری و آستنگی و نحقین نه قانونی جی هم مثل خود نتوینن. بله سپاس داری. بله که سیراج. سپاس روزا خان. رزدار مصطفی چلیک دخوازم ده مجارا ده یا ده پرسا خوده به هن داخویانی نوروزی هن اکتورین سیاسی بحثا بیواجوه کنو یا چاره سریه کرن هن اکتورین دن دجیوه درکتن لی دوان دمین وی تالیه ده براسیجی مثلا جنوب ام بین چاره سریه کی نو کتیه روژه و آلین کردان رو بیشه سروکمار ترکی رزدار اردوغان دچه 27 مه ور دیاربکری و گلک آلین سیاسی دویم جاره ده هند تشتا یعنی دسپیرن و زیارتی یا جی دبین پشتی یکی نیسانه اوی هنتشتا دست بید بکه گلو لگوری و تو اشارته کی به واجوه چاره سریه هیه یا جی او هبه اوی به چه رنگی به پارتیاوی چه هلوست بگره لنبر به مجاری فرمو اموه گداری دکن
برز مصطفى چلی لی پیواژویا چارەسەریە gelek ev gotin têbkaranîn lê çareseriya çi û pêvajoya çi bi rastî li hewa dimîne. Wek hûn dizanin di 2013 heta 2015 jî de bi navê pêvajoya aştî û çareseriyê di navêna PKK û dewletê de hindek hevdîtin hebûn. Me bixwe wek siyaset me her tim gotiye kîja hevdîtin çi gava ku rêl ber şerrî ku ev şerê îro zerarê di milletê Kurd rêl ber wê bigire em bixwe piştgiriya wê dikin. Gava em piştgiriya rawestina şerrî û dikin û em dibêjin bira pirsgirêk bi rêyên diyalogê bi danûstandina bên guftûgokirin û çareserkirin neyvê mane ku em wa hevdîtinên ku berê hatinin kirin em bi dipejirînin. Em nizanin çi hatî gotin, em nizanin de wa hevdîtina de li ser çi hatî sekinandin. Tiştê ku raya giştî jî eşkere bûyî ji bo doza milletê Kurd, daxwazê milletê Kurd tişkî pir zerarî jî divê demê tune bû. Niha jî behsa pêvajoyek çareseriyê tê kirin di dema mîtingên Newrozê jî di beriya wê û vay çend roj dîsa behs tê kirin. Em bixwe dibêjin çi ji aliyê dewleta Tirkiye çi ji aliyê PKK'yê ve ev şerrê heyî divê bê rawestandin. Ev pir zelal e. Her çi qazî li Bakurê Kurdistanê di eslê xwe de çi şerek jî nemaye. PKK zêdetir şerê xwe kişandî Başûrê Kurdistanê. Li Bakur tu şerekî ew tuneyê. û zaten bixwe em dibên bingeha şerrî li Bakurê Kurdistanê nemaye. Yani wek aliyê teknîkî ve aliyê sosyolojiya Kurdistanê şerdên çiyayên Kurdistanê şerdên bajara gelek ewa de yani şerê çekdarî îro eşkere dibe ku bi mesela xendek û barîqat de hîn baştir derket pêş ku zerarê di milletê me. Ji ber wê em dibin divê ew lê di vê meselê de pirsa Kurd û Kurdistanê ye û muheqqaq ev carekê de neyê çareserkirin dê merheleyê ewil de hindek gavên pêşî gerek biavîtin ji bo bi zemîna wê bingehê çê bike paşên ên dûrdirêj henin û di vî warî jî de bingeha meselê gişî muxatabiyete muxatabê dewleta Tirkiye partiyên Bakurê Kurdistanênin destgehên sivîliyên civatê de cihê wan heye ev û hemû aliyên ku rastî jî di siyaseta Kurd rola wan henin hemû alînin divê adresên cuda adresên yekalî neyên dest nîşan kirin em vê rast nabînin û em bixwe Partiya Alperezên Kurdistanê em divî warî de hazirin em dibên werin destpêkê de ji bo şer raweste û piştî şer rawestiya jî ji bo daxwazên acilê milletê Kurd em pêvajoyekê dest pê bikine li gel wê jî bingeha çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê em çê bikine ew jî pirsa Kurd û Kurdistanê belî ku mafê çaresiya milletê Kurd û li Tirkiye jî mafên bi milyonan Kurdayê em bixwe pêvajoyê wiha tarîf dikin û li ser vî esasî jî em hazirin bi her alî re hevdîtina jî bikin lê em dibêjin di vir de pirsgirêka herî mezin hîna tarîfa aliyê Kurd baş nehatî kirin aliyê Kurdistanê ne bi serûberê ne bi rêxistinê û mixabin dîsa dikare bi rê û rêbaz û muxatabên ku rastî teng yekalî û ne sedî sed muxatabê vê meselê bin ev mesele bê rojevê lê pêvajoyek ku em ana şer de wê jî pir zêde naxwî eger em rastiye binerin siyaseta dewleta Tirkiye ew em lê binerin pir şer de pêvajoyek wiha jî naxwî lê gotin henin dibên yanî kare ew bibe dewleta Tirkiye bixwe jî xetimiye daliya aborî di xetimiye siyaseta navnetewî di xetimiye li hemberî milletê Kurd siyaseta wê êdî bi rastî hatiye wê nuqtê ku tune hesibandin û dijetiya Kurda êdî barekî giran e li ber wan divê bi hawakî vêya sis bikin û li Tirkiye jî gelek pirsgirêkên mezin bûyî ku dewleta Tirkiye nava xwe de di krîzek mezin de ye elbette dikare ev bê rojevê lê bi wê rê û rêbazên berê ku kesî muxatab negirin û neşefaf be û kes nizanin çi dibe çi nabe em wê esasî em pêvajoyê rast nabînin.
gelek spas Birêz Mustafa Özçelik ما برز hemû مصطفى roja xwe. بله برز مصطفى چلیک وجی گوت مها آداره مها تجا چالاکینه مها کردایه گلک چالاکیه دیروکا کردی دو که هم پیروز دکن هنه او هم ببیرتینن هنه هم جرونسید و هم نوروز و هم ود اخفتنا نوروز ده و دو پیام دان از هر دوال دو هفدو بپرسم یا دسپیکه و گوت بلا اف نوروز ببد دسپیکا فیربونا زمان کردی لباکور کردستانی هنگو وکم سوزا سرساله بدن هفدو نوروز سرسالامه گلو هندکارن تیبت مندیا به بانگیج مرهنکی وکن دور از پرسادن بکن بله بله زمان کردی ایرول باکور کردستان براستی دبن مدرسیه که دیه به تایبتی هند زانن گاوا تکنولوژی پشت کوه دگلک واراد جبنی و سیستم تینگو هرتن نها هند بینن ایرو به درون و سیها و های دولتا ترکیه یعنی او تیارین به مروف چکی هند دبینن چاوا تأثير للشري دكه وحتى ذكاري كدنك لما الشريجي بقلك اواد بقهره ده مثلا سوشيال ميديا وبلاتفورم ديجيتال وتلفزيون ودنيا ماي ايرو ياك هاتي اسكنو ده ده ميجي ده مثلا زمان وسياسة دولة تركيا اسيميلاسيون انكارجي رنكو هرتيه يعني بري باوايا كي هین به چرچوه تنگ ده او اسیمیلاسیون به جدیات لانها به خیر سوشیال مدیای پلتفرم دیجیتال و تکنولوژی دولت ترکیه همه کتی هر گندی هر محله هر ماله هر باجاری و زمان ترکی هر گداره زیتر سردسته به جبو ویجی دوی امجی به سیاست کنو به چاوه کنو لمسئله بنارن دوی ام برواجی کارن برواجی بکن نها ده مثلا زمان کردی ده بنجها إيرو يعني هلبته زمانك دكاره الولاتك عزات أو قلا خو إدارة دكالوي دري هري خوش پیش كبو وبف زمان جيانه و پرورده و همو آلين بشن جوات تعداد ماشينه لي بريا كم بجيشن وي آستيكو أم قدرا خب خد هاي مكن إيروجي أم دكارن هندك ريو ريبازا بودن برخوا یک جبو زمان کردی و زمان فرمی و به زمان پرورده دوی خباتك ريكو بيك بيكرن اف پر مهمه يعني لهمبري في سياسة كو ايرو تيكرن و اف آگره مزن كو بدارستان زمان کردی کتیه دي بساتلا نه فمراندن دوی به سیاستك بنگهين او جي دوی زمان کردی به زمان پرورده و فرمی لگل وی ایرو دولت ترکیه جبر هندک مجبوریتا چه مجبوریتن تکلیه اروپا چه مجبوریتن دی در سابجارتا کردی قبول کریه و افجی گاوه که دوی املوا کرد لویجی خودی در کفن نه هندک آلین سیاسی ویا دویجن ام ویا به تمکین لینرن هنک دما اول 2012 چاچه و هدف رد کرد گوتن ویا قبول نکرد نها او قلت دبيجن دولة تركيا جبور ريل برتشي دي بقري فيا دبيج اف توزاغ او انا براستيج سياستي غلطن قوتاري غلطن وزرارك مزند دفير بنا زمان كردي يعني كرد تاب خوا يكسر اف طالب نكري ايرو اف حق دركتي بيش اما فيا بكار بينن واما فيا بكن بنقها اويك زمان كردي وزمان فرمي وزمان پرورده هگر درسا بجارته وكون زانن دوسر روجبري ديار بو باكوري كردستان اي سال بيشش باجار باكوري كردستان 25000 كسي جبو زاروك خو سريل اويدانه جبو درس بجارته براسي ابو ماغيشا تراجيديا كه ماياك مزنه نها اويك درس بجارته ردكن وناهلن خلق سريل لي بدني قالوا بتشهشمندي حركه دكن يعني اوانا که هگر ایرو شوینا 25000 25000 کرد زاروک خواه لدرسا بجارتا قید کربونا دهات چه معنی؟ دهات به معنی که نشو بیسی ماموسته کردی 2000 3000 ماموسته کردی و احتیاج با دیل تمام یونیورسیته ترکیه بش زمان کردی با دی به میلیون کتاب کردی با دی بازار
زمان کردی پیش کتا تیب سدان دزگه هندی آوا بونا اف ضرارش کرد تین عجباش ملت کرد تینه يعني احتمال هري بتشوف بفكرن دولتي قرصك فكريش ترى تشوما بقرص ردك يعني افتوي معناك براستي ابينكو او هالوسطا كلهم بري درسا بجارتته داين عين وقت مسألة هندكا تشاود آلية اويد زرارك مزون دا كردا هندكك لبر زماني كردية ابيكو بقوتن انقلو مزن درسا بجارتا ردكن براستي زرارك مزن ددن اوي و ایرو اوجی تراژدیاک مزنه یادی چاها ما نوروز ده بانگا اوه کرکورن ام نوروز 2024 بکن دسپیکا فیربونا زمان کردی سبب اوجی اوه ام دبیجن آلی که ده جبو زمان کردی زمان فرمی و زمان پرورده و آلی که ام جبو درسا بجارته چش دسته ما بیم بکن لی دسپیکا مسئله جی او ام بخو خونن دبیل مالا خواه لجیانه لبازاره بزاروک خوار دوی ام کردی بپیون و ام بخوا کردی فیر ببین زاروک خو کردی فیر بکن یعنی دسپیکا مسئله اوه البته که اوه تیره نکن لی ام جور دست پی نکنه براستی جی دیگه ما یک مزن به ادوی دریده پر بزلالی دو بیشم ازه خواجی رخنه بکم و عذرا خو بخوازم و ازه همو حوال خواه آن قادرین کردستانی جزی رخنه بکم نها ام بسالا 30 سال 40 سال 5 سالی ام دوزا کردستان ده خبات دکن ام دی اشکنجان ده ام حفصان ده در ام ده به چند جارا مرنه رو ده بند سنرا ده دریدی ده له 30 40 5 سالی دم زمان کردی فیر نابن باش ام معقوله ام خواندون نویساندن از زمان کردی الفابا کردی ام فیر نابن ایش سه چهار روزایه ام دوی تنبلیانه از بخوای رو سروک پارتی الفرازم کردستانه راستی جی سروک پارتی گلباکوری کردستانه دوی کرمانجی جی کرتی زازاکی جی بزانه ده بکه مانی دوی فهم بکه لیوای 10 ساله 9 ساله پاکی ساله که وای 9 سال که ام بپوکه اب خواه کرتی زازاکی فیر نبوم افکه ماسیاک مزنه اگر ام دوی واریده دسپکه که نکن او قادرین کردستانی بخواه کردی فیر نبن لمالا خواه کردی ناخفن زاروک خواه کردی فیری کردی نکن باشه اما چاوا ایزحش خلکت چاوا بکن او قاس بانگی ما گش والا دچن جبو ویم گوت ورن حتی 2025 نوروز 2025 ای کردی نزانه بن برا کردی فیر بن براد ناوا مالا خود به چه ریبازی به در زاروک خواه کردی فیر بکن به کردی باخفن ای کردی زانه بنجی دوی حتی سالک دی به کردی نویساندن و خواندن فیر ببین ایدی بلا الفابا کردی هر کس بکار بینه دنویسی خود بخطی کار بیم کردی البته مثلا کردی ده گلک او هنن ستاندارتین جدا لی وانا دتاین خواندن و نویساندن کردی ایرو وظیفه نتویه فیربونا کردی وظیفه نتویه آخافتنا کردی وظیفه نتویه جبو ویجی ام گش جاره که دیل خواه گرن ام رخنه خوابینن ام عذرا خوش بخور و ملت خواب خوازم که دوی وارد براستی جی دوی پیشکتن هبه و دوی ام زمان کردی هر واری خودی در کبن در سا بجارته جی اوا ام دبینن چه حالی دیه ما باشه ام نکه مایا مگشایه 25,000 کس او دکن ملیون کس هر نوروزا یار بکره به میلیون کس لنوروز دی و دره دی چالاکیا بکن لی ام جبو زمان کردی ام اوقاس خمسار بن و اف تاثیر خل گلک تشتاد که جبو ویجی دوی ام جاره کدی بشمندیه کدی لوی مسئله بنارن سپاس برز مصطفی چلیک جبو سوزا سرساله که ام زمان کردی هیم ببن و بزمان کردی بجین هر وها ود آخفتنا نوروز ده و پیامکدن جی گوت که بلا اب نوروز ببد دسپیکا آواکرنا اتفاق نتوی لباکور کردستانی اما ها بپرسنگلو لباکور کردستانی معتب و بانگا پاوکی کینه و گلو لباکور کردستانی زمین اتفاق که نتویی هیا
مدشوان نوروز دید که پوکه پسکه و هک پاره بیستیادار الامد مشکه به مشالیان به هفره پیروز کرن گلوف دکاره به دسپیکه که هفکاریان نتوی لباکور کردستانی اون چی بیجن؟ چالاکیا به مشا به مشاله یا نوروز یا پوکه و پسکه و حق پاره اساس خو اگم راستیا بیجن به نیف تصادفه که بو یعنی نپر به آماده یو برنامه که بری هاتو تثبیت کرن اللي قاوك باش بو وما دید که تاثیر پوزیتیو جی لرای گشتی کردا کریه نا پارتی آل پرزن کردستان دامزراندنا خواجیده و دکلراسیون خواجیده و خبات خواجیده پر به زلالی گوتیه ام خباتهم به هفکاری و خبات به هفر خبات و اتفاق نتوی چند اوی وهنن شوی وهنن نها ام دکارن جبو داخوازن عاجل جی که ما برای گشتی رو پار بکری داخوازن دکاواده جی مباس کرد ام دکارم دورو برک برفرهره هفکاریا بکن هف خباته بکن ام دکارم بس جبو داخوازه که جبو زمان کردی به جبو تشکیدی ام دکارم به پتانسیل گلک برفرهره هفکاریا بکن هف خواتا بکن و دوی ام به اساس خو ام خو وگرن که پارتیان که جبو کردستان برای کتنن هاتنن دامزراندن جبو مافی چارونسیه جبو دوز آزادیا کردستان جبو دولت بونه برای کتنن او دوی ام بپرسن گلو ما دوزا می اساسی نه اوه مادم اوه دوی ام بکاربن هفکاری و اتفاق استراتژیک لسر وی ریبازا خواه پیک بیرن او جی ما دانی ما گوتیه اوه ملت کرد و کردستان قبول دکن استاتویک نتوایی کردستانی جبو کردستان سیاسی و ملی جغرافی جبو کردستان ده پاریزن آلا کردستان قبول دکن ریزگرتنا همو پیکاته کردستان قبول دکن و لسر وی اساسی سیاست دمشینن ما گوتی یعنی بنگهین اساسی وانا گش ام دکارن بوان اتفاقک نتوی دموکراتیک یا استراتژیک آوا بکن ام بخواه و پارتی آل پرزین کردستان ام آمادنن ام و خواتنا آلترناتیف خواتش بو داخوازن عاجل خواتن جبو داخوازن دی روزانه باجارن خواه آن جبونا هفکارین اوه هلبجارتنا اموانا داناین بری هف هر یک رول خواهی هر یک ناوروک خواهی و ایروشی ام دبیجن اوا دردکه ورته لباکوری کردستان با باش معقول که ام اتفاق هفکاریک که اوه که بحثا کردستان دوزا کردستان دکن هفکاریک متونیه ام ما پیشیده دمی پیشیده مدوی وارد گلک حولدان ما هندک هفکاری و هف خبات کرن لی هر دمی هل بجارتنا ده مخابن و خواتن ما با آوه که پشکک لیکد و جبون بلدیا که جبون پارلمانتریا که مخابن او جور تیرابون آن نمشیان هندک پارتی مشی خواهیچ نادم بر هفکاری هف خواتا ای باکوری کردستانی جبروی اوای وی نیا کد وی هل بجارتنی جی در کتی ورته یعنی آن امی بینن دم ما هل بجارتنی دورم هفکاریا بکن اما مرحبای هیچ نادن هفده آن جی امی خنا خباتا بکن لدم هل بجارتنی ده هر یکی جبو برجواندیا گروبی و شخصی ای برای خو بدن جی کدی جبو وی هشمندی نو لازم فرماتا کنو لازم جبو باکوری کردستانی ها مخاطب و زمین پر خورت نه دوام ویجی خواهم کربین براستی شکستک پرمزن هیه پارتین باکوری کردستان گلگ لاوازن یعنی بفکرن ایدی وابویو که دم پارتی بس یعنی بویوک اوه یعنی آلیه کشیده به شخصیت سیاسی یا پارتی گروبین باکوری کردستان دلیزه وقت یاریه که او دکه وقت دمت ده 2019 به ناو اتفاق کردستانی اتفاق جبوه البجارتنی چکنه پاشه گوت نمه وی دوام بکن جو 2019 حتی 2023 4 ساله او اتفاق چه نبو بلاف پاشه ده 2023 دیده اتفاق دموکراسی و آزادیه یا کردی هاد آوا کرن گوت نمه پیش البجارتنی دوام بکن او جی نبو دوی ام ایدی درسیج وی درخن پر بزلالی و پارتی آل پارزن کردستان امدویشن پارتیم که هبونا ملت کرد و کردستان ده پارزه دبین از کردستانی من سیاست سروی سر ستاتوی ده مشینن دوی فرق خواه دنابین خو
دم پارتی و HDP نابینا خو هدا پاره ده فرقی بخی ده ام ایکو دبین از کردستانی مم استاتیوش بو ملت کرد خوازه جو گله کردستان خوازن ده او هفکاریا خو پیک بینن هفکاریا ما پیک آنی ناوی نه معنی وکنه که مرحبای نادن هدا پاره یا جی دم پارتی نه لگور دا خوازن کردا ایگو ام قاربن هفته بکن مری قاربن دانستن نه خبات جی بکه لی ام جبونا بلدیا که جبو او که امرابن و دز احتیاج خو اساسی بم پی بکن تو نه بحث بینن و ضعیف بکن پوش بکن اما هر وی هاوی مخابن تو آلترناتیف چینه به ایرو باکور کردستان احتیاج هری مزن اوه آلین کرد و کردستانی دوی ناو خود هفکاری خود اتفاق خود ریاوی چیکنه رونی بیون و مسئله جو مسئله هلبجارتنا درخن و نبیجن از داخوازن جبو کردستان یا جبو هفکاریا نتوی بس دمه هلبجارتنا از چی بکن نه هر کس فرماته که بدخواه او فرماجی نرحته لاحتیاج ملت مایه ولاتن بندست ایگ سرده آزادی خوب دست خستنن کش به جبهه و به برای و به کنگرا و به پلاتفورم و بتشتیم و او کنن او خود چه کنن هفکاری خود چه کنن بسر کتنن جبوه جی اما پارتی والپرزن کردستان دویشن ایرو زمین خورتونه جبو هفکاری اتفاق نتوی نشتمانی جبر که پارتین ما و راستی جی گلک واراده به هشمندی اگ نتوی نشتمانی تب ناگرن لی ام دی ساجی دویژن ورن ام گش اگ براستی جبو کردستان آزادی و استاتیل خوازن ام فرماتا که بدن خواه ام بدن هفدو ام شفدو روپلک نو وکن که نکو روپلک نگه کی ملور نگه کی ملور ام برای جدا چه دکنه اف برای کردستانی آن اتفاق و هفکاریا کردستانیه و اف هفکاری او مخاطب دولت ترکیه جیب پارتی وان جیبن ده مخاطب HDP و هداپار و پارتی اند جیبن ایخوا کردستانی نابینن یعنی دوی ام دورد عریفه کنی بکن یادی نهال باکور کردستان گلک جارا مسئله دبر رش و سپی یعنی ام نکارن اوه که ایرو باکور کردستان رعالی تاکیه که امویت تو نبحثیرن چیه هندک کردین ما ستوی نپارزن دبیشن از زمان و کلتورا کردی پارزم و ده چرچوه قانون بنگهی نا ترکیه ده ترکیه ده من اشید وطنداشلم یعنی وکبیه همولاتی وی ده پارزن اوش رالی تاکه تو نکاروی تو نبحث بینه اگر وی ده پارزن جی سرچه ام دکارن لجبو زمان و کلتوری وان رو حفظ خباته بکن نکو امرابن وانجی وقت دجایتیاک او لهمبری وان بکن امی فرقا خودینن بسیاست خواه بگوتنا خواه برنامه خواه لی امی کارم وانجی رو حفظ کاریه بکن نها اف رالیته هیه لی دیاره که هندک پارتی نگو بس وقت فکر وقت او جوه باوردکن جارنا راستی جی وقت پروژه تفذکرن و ایرو ام بیجن دم پارتی دالی که ده قانونر ملت کرد دیار دکه دالی که از پارتیا ترکیه می جارنا منزان HDP چو باشور کردستان دوگازی کنگره هر چهار پارچه کردستان جواب کم اولید از پارتیا ترکیه گی شامل چپ ترکا و آوات دی HDP بخواه ذاتن اتفاقه که یا جی دم پارتی کردا دیتنن کردن آلیه اوین دبپینن والحاصل اموانا گشا بدن سر هفته دوی اموی فرقی جی بخنه یعنی اوی که پوتانسیل کردا تینن جم هف لی نونرقیا کردا ناکن ایرو دم پارتی وی روله دلیزه دوی ام دجی ویجی سیاستک زلال لی نبد جایتی و دجمناتی سیاستک زلال ام بمشینن ام فرق آخوان نشان بدن ام نونر و تمثیلیت دا ملت کرد آوا بکن مخابن اف سیاست دا جمهوریت دا دموکراتیک و ولات هفبش و نتوا دموکراتیک و آگو HDP دا مشینه جبو که تمثیلیت دا کرد آوایا که چه نبی رولک دلیزه فیلیات دا ورائیه لی اگر اف سیاست جبو زمان کردی جبو کلتورا کردی گاوه که باویجه جبو محقق دویم دیالوگ آجر وکریبن جبو ویجی ام وقت پارتی والپرزن کردستان دویجن ورن ام ریا که هور او شوی و کار جدا بن نشرد الى وقتشن کلاسیک جپن سر ماسا اوابن د کارن فرمات نمره پیدا بک لی
دوی ام خطکه نابنا خو دم پارتی و سیاست آوی و هدا پارو سیاست آوی دینن بی که ام دجمناتیا و آلینا بکن ام فرقا خو خطا خوی نتوین اجتماعی چه بکنه او ایدی جبو اوکه جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که جی ام او ماستو که هینا نهاتی میاندن ام خرانکن ام خبات خو بمشینن در محل بشارتنا جیده ام ماسرونی 2018 ما 5 پارتیان کردستانی هفکاری اهل بشارتنا کرد ما چوب هدف امضا کرد پاشه رد کرد یعنی امضا خوش رد کرد یعنی اوه جبویجی لی ما دیساجی ما گاوک او آوید ما پاشه هدفش مرگو ورن وای دکلراسیون چه نبو سیاسی پرنسیبا ملهم نکن کام پارلمانتریه بدون ما مجبور رد کرد مگو بخواد تکلیف هاویجی ذات نتشکی معقول او سیاسی و اخلاقیه ما وایج رد کرد یعنی ام بخواه پر بزلالی دبیشن دبی ام تشتارش و سپیشی نکن با کوری کردستانه حتی ام بکاربن ام دناوا کرداد دجایتو دجناتی کور نکن لی فرقا خوشی ام دینن ام نکن بن سیاه کسی ام سیاست شاشی ام وا نکن که بخیر ما خوینه بسینو بجی لی ام کاربن هر کسیش دیالوگه دبن چاقا آق پارتیش بو درسا بجارته آنج بو ترته کردی آن او گاواتی ما گوتی yani netayı çizmiş bu zamanı kurdی گاوکه ما پشکری لیکریه yani دفر جدید دوی ام بکاربن سیاستک برفره و راحت ماشین برز مصطفى شلیک جا خفتن آوه بخواسی کو من هن انجام درخست پشتی یک نیسان پیواجو یکی نو لباکور کردستان دست پیدکه جالی انیا کردستانی جالی آوا کرنا اتفاقا کردستانی خبات و پیواجو یکی نو دست پیدکه او جی بشکل کی مروف کاره بیجه اخفتنه کی کو دلی مروف خوش دکه ام تین تالیا برنامه خواه لی پرسک مهی امی ویاجی جنابه تا بپرسن مساعتک پلان کربو لی هنک دریج به پرسا مهی یا تالیه از کانم بیجم اردم به تالیه جبوی لاواسکرنا ستاتویا کردستان باشور هن هولدان تکرن بتایبتی جی دادگاه بلند او راکرنا قوتا کم نتوا لباکوری کردستان باشور کردستان دست به گنگشی کی نوکر و او گنگشی بو سدما آلیان سیاسی لهمبری وان حلوست دینه دور ده مروفکار بیجه پدکه همبری و بریاره حلوسته کی تند نشانده هرچی خواست که رزدار نچران برزانی ده حزیران تاریخ البجارتنه دیار کر لی پشتیوی لهمبری حکومت سودانی لهمبری آلیان سیاسی پدکه حلوسته کی تند نشانده او اوی کو گنگشین به تالیه چه دبین او دادگاه نه دادگاه یاساییه yani اوجی هاتیه روژه ویده پیواندن لی دیاره دولت ترکیه جی ایران جی گلک دولت دن دسیوان دبی مجاره دن دخوازن ستاتویا باشور کردستان لواز بکن Cenab-ı çi bêje jalî ki Türkiye diçe hewlêrê hevdîtinan çêdike jalî ki dibêjî işte vê havînê ew ê PKK em ê problema PKK ji wê tîxubên Kurdistanê ji holê rakin gelo Cenab-ı te demdem em zanin li başûrê Kurdistanê ji dimîn tu siyaseta wan jî baş danî çi diqewime Rêzdar Özçelik çi dibe dixwazin çi bikin جنوب ایرشکی نور سر باشور کردستانی اوه چه به فرما اموه گداری بکن بله اساس وینه که ایرو لباشور کردستان دردکوه انجام هندک غلطین پارتین باشور کردستان ین جه 2050 حتی ایرونه 2050 ده گابا قانون بنگهینا عراق یا فدرالی هات قبول کرن
هون دزانن بریاوی 2013 رژیم صدام روخا امریکا لوی داره وک پول برمر وک اوی خو برپرسی خوی سیویل تعیین کرده امریکا پول برمر و گاوه نلگل اوی بو که باشور کردستان وک حریم فدره لدناو عراقی ده بو بیدگو برا همو باجار عراقی ببن ایالت هر باجارک ایالتک به و چهار رزار سروک مسعود بارزانی و همو پارتیم کرداج پشکریا جناب یکرن که امج فدرالیه پاشتگاو نابیجن و با آوایی که توند او هلوست دانیم که پاشه امریکا قبول کرد و فدرالی کد قانونا بنگهینا عراقی لی لگور و قانونه لگور و قانونا بنگهین دویا بو 2005 حتی 2007 ماده 140 هیه او هرمین که جرد بیجن او شاوی ندیار هرمین کردستانی عرض کردستانی و کرکوکی و شنگالی و ناچین 145 عرض باشوری کردستانی جبو وانجی گوتن ماده 140 تثبیت کردن گوتن نابینا 2 ساله ده هندک او هنن بریار هنن او نفوسا کرده اجور درخستن وگرن جیخوا عربین حاطنن وگرن جیخوا و او آلیکاریا آباری وان بیکرن لگل ویجی ده اول هجما نفوسا و باجارنا بین تثبیت کرن پاشه رفراندوم بیکرن 2070 یعنی دویا بود 2070 رفراندوم باهدا کرن باشه 2070 رفراندوم نات کرن حتی ایرو حتی اوا کرکوکی هم بیشن او جیزات نات قبول کرن باشه یعنی 17 ساله ده هگر مرف لوی خودی در نکوه با آوایی کی جدی مرج بو بجیانی ناماده 140 خبات نکه آن مره بیا نین روژه و آن مره دنیا را نکه سر پیا البته که خلق جرابن بگاوه که بین کرکوک جاره کدی داگرجی بکن در قانون بنگهین عراقی در 5 خالن گرینگ اساسی اجبو کرده هاتنن تثبیت کردن یک جی 17 سال دست ندانه 17 سال او هیچ بجی نبونن باشه پارتین ما پارلمانتوی کردستان حکومت کردستان دوی وارد دیار کستایا که محکمه بلند یا فدرالی بحث کرن محکمه بلند نه یاسایی نه قانونی باشه 17 سال هم نکنن و محکمه 1000 بریار سندنن جبروی اساس خو اوانا گش انجام هند غلطیانن یعنی وقت گاوات تو اواخو تو ام بیجن اتومبیل خو تو رونه و نخه تو سرویس ها و نکو تو بنزین آن مازوت باش نخه آن تو نکه چی ببه 1 2 3 4 او موتور بشوته او به دیجی آسیب ایرو باشور کردستان جی مثلا ویه اف روشاک ایرو درکتی انجام که مایم پارتیم باشور کردستان اینو که و ریوبریا باشور کردستان اینو که او ما فوانی دستور دبون وان خودی در نکتنن انجام برز مصطفی شلیک چند روبر هپیوینه کی حیدر عبادی درکت منوی هپیوینه خود براسیج از مطمع امام دبی ترسا دولت ترکیه و یا ایران آواکرنا دولت کسربخواه یا کردایه ام لگلن عراق فدرال یا خورد لعراقی آوابه یعنی اف نیشانا او بخواجی ام ببین زانن که هن بیار جی کنترول آوان جی درد که ام زانن دادگه ها بلند یا عراقی دبن کنترول پرای اندامه و دبن کنترول ایرانی ده و اف جی بالکشه لی جناب تکواتن مجاره آنی زمان او بالکشه اگر آلیین سیاسی او 5 خالن کوماده ناکوک هبن و حتانی آنکا دست ناویتن او ماده 140 یعنی او بتنا سر خود پروبلمه لی پرسکی اشکره وکری گلو کنجکتورا دنیا او دستوری بده که او هر دو دولت سرکه ایران و ترکیه ستاتویا باشور کردستان جورتی راکن یا جی به سیستم فدرالی هین لواستر بکن دستون نگه کرده گریبن گل او شرطه ایرو
مخص أولي أوي فيجم يعني إيرو روشاكي إيرو أم جهشتني يعني أم بحثا محكمة فدرالي يا بغداد كان براستيش اللي جور قانون بنجهنا 2005 اف دفيابو جنوبا بهتا اورغانيزا كرن محكمة وظيفة جنوبا التعريف كرن لنكرن يعني ام بدست خو كرت ام فيا ناين روجا فيج بو فيجو هارتن ام او ناكن ما في مي بينجي ما في مي دستور دي ام جبونا كوانا بجيبن ما حولك باش ندايش بو ما داس ما حولك باش نداي تبي معني ها خلكي نهشتن اب سدي سده يعني ام بيجم بغداي ايران دولتا تركيا نهشتن اف دستور بيك بي قانونا بنجهنا عراقي بيك بي چه دستوان هاتنن كرنن بقلك دستا اف دياره و ايرو زيادة ترجي ايران لسر بغداي لسر محكمة فدرالية بغداي عراقي دسلات ناهلن بريطانيا وامريكا مديد دمار فراندومي دو پشتیوی داگر کرنا کرکوکي د چاوي خو ګرتن حتی ريجر وکرن با اوایکی جبوي امانا گشي د وی تابلوي ببینن ايرو روشا هيده پر زلالك بغداد هم بغداد وهم جي ايران ودولتا تركيا جوي وان دسکفتین حریم فدرالی یا باشور کردستان سیستم فدرالی اساس خود نراسینن دو خوازن با آوایی که هگش دستوان به وجور تراکن دما کرکوک ها داگر کرن خواستن بین حولیره و حتی زاخوجی هرن به دست حشد شعبی حکومت بغداد خواستن فدرالی جور تراکن يعني او پر زلال بو ادمه نهاجي دخوازن به هر هاوي آلية آبوري آلية سياسي دست كفتنه و لواز بكن حق بغداد حق محكمة فدرالي تنكو تداخلي مداخلة إدارة حريم كردستان بكن دو قانون بنجهين ده هفت عيش مادين پر زلالي هنند في وارده لي في هاوي يعني هم آلية بچه ده اوه بجیناینن هم پیمان خو هم قانون بنگه هم جیناینن هم د عالیه اداره ده د عالیه مثلا پشمرگا ده د عالیه مثلا پترول او غاز طبیعی ده د گلک تشتاد بغداد خوازه حریم کردستان او سیستم او فدرالیش اورترا که پوچ بکه هدی دست وان به او فدرالیش کوکیش اورترا کن ام مداخله این و داویه جی نشان اوه کردن جبویشی البته دسپیکا مسئله او کد و باشور کردستان همو پارتیان سیاسی پارلمنت و حکومت دواری هشیار به هور تف بگرن لیمو خوابن جبر که یکتیا کردال و درجی ده درزک مزن لیکتیه جینای بغدادی دسته خورده به ایران دسته و خورده به ترکیه دسته و خورده به که مداخله وی بکن ام خواه پارتی حالت فرزن کردستان البته باشور کردستان ام نه او که نه پارتی باشور کردستان ام پشکره دستکفتیان باشورن ام پشکرن کدا ملت خانن و ام دبیجن گاوا یکم او که همو آلیین کرد و کردی کردستانی باشور کردستان دوی یک دست یک حلوست بن هم بری بغداد هم بری دنیای هم بری داگر کردن هریمجی ام کارم و بانگی بکن کرد کنگی بونن یک سرکتنن لی دیاره که ریا محکمه بلندو مثلا آبلوقای آبوری دخوازن سیستم فدرالی لوی داره به معنی بکن پوش بکن لواز بکن اوجی خطریاک مزنه لی از ندوی قناعته دم که دنیا ده زو ری بده که کرد بوی هایی برنگا بپلچخن امریکا و بریتانیا پر زرالی گوتن ام دناو عراق که خورد کردستان که خورد دخوازن کردستان خردجی ده نه ویهایی بکه سیستم فدرالی جورتی را به آن به هر هایی خواه شکستی به از دویم دنیای ری ندن ویا لی دیاره که حتی کرد نه یک گرتی بن نه سر هفت نه یک حلوش جی بن ده ایشه دنیای جی زحمت به ده 1997 ده پشتی شر نافخوایی امریکا پدکویه نکان جبهه و که مسعود و مام جلال به او آلبرایت دسته خو بلند کرن گوتن ملحف کریه و او لحف کرنک دیروکی بو که ریا دولت فدرالی و دستکتی فدرالیش کردار بکر از باور دکم
دیسا دنیای نهل گردن کلمه خو پیوستی خو نهلن کرد بر بپل چخن لی هگر کرد لسر هفن ده فدرالی جی پیش کوه او شانسا کردا که بکاربن براستی جی ایدی قدر اوان ندسته چند اوین ایرانی و ترکیه و بغداد دبه ده کار به قدر خود تایم بکن دست به که هر مسئله اتفاق نوانه ام جی به داخوازه و هویه بوان هست و بیرو باوری نتوی اجتماعی ام دویژن باشور کردستان دوی یکتی هفکاریا خو بهونه چه وظیفت سر که دوی پیک بینن دوی واری جده رزدار سروک مسعود بارزانی و مام جلال بری او رول دلیستن نها رزدار مسعود بارزانی ده کار وی رولی او بک بلیزه جاره کدی بچاوه کدی بکاربن مداخله وی پیواجویه بکن و دوی قدپه یعنی پارتین دی گش یک هلوستی تا بگرن محکمه فدرالی نه محکمه یک یاسایی پر زلاله او لگل وی اواخوشی دخوازه سیستم فدرالی یا حرم کردستان جورتی را بکه اوشی زلاله او بریارن که وی داوی دانی او کنجی نشاناویه حق وی تن مداخله اداره حرم کردستان بکه ام دوی و کردن با کرجی دوی وارد پشکریا دستکفتین حرم کردستان بکن و پشکریا یکیتی آوان بکن. گلک سپاس برز مصطفی özçelik روزا خان تنگ خوبک ام هدی تین داویا برنامه خوام دخوازن گوتنین ونی داوی گهدار بکن برز مصطفی özçelik گوتنی وی داویج بو تماشوانین ما چنه بو کرد و کردستانیان و هلبجارتن بله دیسا دوباره سپاسیا جناب ودکن سپاسیا کدکارین چارپل مدیه کن و سپاسیا همو تماشوانین ما دکن که حتی و ساعتی ما تماشا کرنن گهدار کرنن ام هلبجارتن ده وقت ما گوت اوا ما دیاره ام دوین وقت پارتیا والپارزن کردستان امی دنگ خوبدن نامزدین ولات پرور و دموکرات این که ساتویک سیاسی ملی جغرافی جو کردستان رو دخوازن و دخوازن عاجل ملت کرد دخن برنامه خوی هلبجارتنا امی دنگ خوبدن وان ولی دری که او کسی که با خصوصیت نتونه بجه می دنگ خو ندن کسی سیاست اما یا پارتی اما او اندام می وی هاوی او بکن لی دوی ام پشتی هلبجارتنا البته نه حسانه قالك شكستن هيج قالك هف غيت هنن وقالك ما دفي وارد دار بخوارن للقلويجي بفورمات نو نك وك حتى يرو بفورمات نو دفي لباكوري كردستاني دي براستيجي دروي بارتيان خوك ترکیه چی چپ چه اسلامی خود ترکیه ده حسبینن دبینن او جی حقه او جی سیاسته که لجدر ویوان ده ام جی به ام هنن و ام سیاستا خود جدا ماشینن جبوی واری کی چی تسر ملی ده بکه و پارتی ول پرزن کردستان جی ده همو ریوبرو اندامن پارتیا ول پرزن کردستان ده هشمندیه ده بن که ام چه قاس بکاربن پارتیا خود گشو خورد بکن ام چه قاس بکاربن به گنجا و به جنا و به پیکاتین باکوری کردستان ر گشو خورد بکن از باور دکم ده ریا آزادیا کردستان جی او قاس حسانتر و نیستر ببه ده آواکرنا اتفاق ملی دموکراسی او قاس حسانتر ببه ما بله شعار خود دیساد ویژم ما گوتی ادناوا یک پارتی دکاربن یک بلا ببین یک این کاربن یک برای هفکاری اتفاقا بکن این کار هفکاری بکن برای ناو دیالوگ دبن این کار دیالوگ بکن چی برای جناتی هفدو نکن به اوه هگر پارتی و دزگاه و گروبین که پوکر ناخوازن ببین یک یا اید خوازن ببین یک تو نبنجی ام با همو کادر و کسایتین که دوی فکری دن با واندکن ورن لپوکه اخواه لپارتی اخواه پارتی اول پریز اخودی در کبن که ام وی خطی خورد بکن لسر وی هشمندیه جده امی بکاربن ریا
اتفاق ملی دموکراتیک جی خورد بکن و می بکاربن هشمندیان نتوی اجتماعی که ایرو هناك آريد خوازن لواز بكن همبري وجي أمي هيكلكي خرط رابا بكن والهمبري دولتا تركيا رياض تمثيليتنا ملت كرد بما بكن لسان ناوي ملت كرد وقال كردستان دي تمثيليتها به أيوك بمليون دنج ملت ما بستينن وملت ما بتمثيلي بهدن أم ديفيجن نا ريا وجي أولا عود ذي بنجمهف وأسباسيا وذكن مجي سپاسیا و دیکن جبو بشتاریا و جبو گهداریا و جبو هلوستاوه سپاس جبو و سپاس جبو تماشاوانان سپاس جبو تکنیکریمه سپاس جبو که هم بمرابون سپاس جبو هفکاران و سپاس که مصطفى برز مصطفى چلیک سروکی پارتیا ولات پاریزین کردستانی مسرکفتنی دخوازن هم جگل کردستانی رو مسرکفتنی جی پارتیا رو دخوازن هر هبن بلکه سیراج سپاس روزا خان گلک سپاس برز مصطفى وشلیک مب جناب ور برنامه کی برهمدار و هجا لدارخست بهویا کود روزن پیشمده بمجارین دنم به جناب ور صحبت کی ور خوش بکن تماشاوان هجا مب برز مصطفى وشلیک روژه نیرخان لسر هلبجارتنا لسر اتفاقا نتویی سر روشا باشور کردستانه آگاهداری گرینگ صحبت کی باش بو حتی برنامه کی دن ببینند خیر و خوشیه ده شب باش شب باش شب باش